Anya laki din! Ay, pakawan da diya babae. Pakawan ako nak. Ne, bigbigan kan aldaw ti Domingo ita. Ngam kaslamad di ti aldaw mo kumare. Ay, sana kasla. Talaga ang maday ti aldaw ko. Anya, taapay. Ibagam parang nga dapay mainayon ko, pakarurudam. Tapno at adda madadael ti aldaw mo. Domingo ama di ti auram. Bigbigat mad ngamin. Ti picture ni Jonah, ti makit-kita alumanabas iti Facebook. Jonah wano Donna. Anya, taapay aya. Anya timpos ni Jonah a picture na iti Facebook, nakarurudam manan. Dati man eh. Oh, kitaam. No, itak man. Picture tamat iti foreigner akayan ayat na kumare. Anya ko mati makarurudita. Makabuisit alumanabas iti Facebook. Kung amat no seryoso ti foreigner a boyfriend na kan kuana. Ha? Ay na, ibagbagakon kumare. Iti kasdi a kinalaad ni Jonah, tsak laki ti patyon nga ikalay sa ti pampanak kala foreigner na. Paglulukwan na lang ni Jonah kunak tumad. Anya? Uray, idanon mo kan kuana day tanga imbagak, awan parikot. Sa anak ang mabutang tay bagbagak lang ti pudno. Oh. Ay naapo. Apay ti panagkunayo na seryoso ti foreigner a boyfriend ni Jonah kan kuana? Ha? Nay, apay kaya kastamat ti saludsod mo si Mang. Kunak, tano ag-post ngamin iti Facebook. Kunamlan na sino? Very proud iti Indiano, akayan ayat na. Anya? Indiano ti kayan ayat na? Nangisit, nga madamot itsura nakit di Ngam jackpot tiyan, maanusan na ti kinalaad ni Jonah aginggat ingana. Ha? Paslan to pa'y nagnaan ti biroro ko ti rupa na. Ay, Diyos mio, marimar. Anya laki din. Sakit na ag-post iti Facebook. Akala mo naman kung magtatagal sila. Iyo. Bigbigat man si Mang. Pag-aaseng, no'y may kalaang di Twitter senak, tapno umay kalaang lumanabed iti biyag ti akin biyag. Nasaysaya at no agawid kalaangan. Anya? Ingkakataga si kaso'y jabalayaw no isaw. Saan kat abiyag ti sabali at tao ti mapan mo pakibibiyangan. Maawatam. Nairot ti kayat kati bakit mamardak. Ano, gana sa? Ay na! Iman aldawan pa ilang na bartak kamanan, Anton! Apay, ada oras na yati panagbardag. Katawang mat. Anya? Aldaw man weno rabe. Uminumak no kayat ko. Ha? Doray man no parbangon no gumatal de karabog gaw. Uminumak ka. Apay. Anya lagi ni. Awanan ba Awanan, ti mararamid mo dito'y balay, Anton! Agsapal daw malam na barbartag ka! Sana bali ata. Gwapo aklat damat. Anya? Ala, aguli magkata iturog ko mabay. Tenton makaringak. Mapan kami kadagiti ko kumparek. Ijayan balay da balindina. Mapan kami makibirthday. Good shot man na. Anya lagi din. Nana, nangyo ka diti pinok ka, dagiti agasawa asimang ken Anthony tay? Nangag ko Ada kita ijay kusina amang mangan idi agap apada. Miserable nga min tibiyag ni si Mang. Iso akas di mo tinti ugali na. Ha? Saan na may simpati bukod na pamilya? Iso nga uray biyag dakin miyag, pakibiyangan na. Anya? Iso siguro ama ko na. Asaan ka no amamating agbayag da Jonah 24 na kaya na et na. Saan ka no amamating nga isutat at katuluyan? Ay wag, pudno day tanga imbagam. Imbes hindi nga mi nabagbagaan nila kay na in a nice way,
Tapno agbalbaliw ko ma. Ngam saan man. Taka na yun, anapudo ti ulo na. Orean niya dita ti makita na iti Facebook. Pakarurudan na pa eh. Anya laki din. Iso akas tatibagbaga na itiliklik kudak ta umapan lang. Kas jay laang dayta, kumare. Tumpak! Ay, umapalakin ka. Kaputa very sweet kayo iti foreigner boyfriend mo. Una yun day jay asima. An-anwag nga taa. Taapay apatidag iti post ko iti Facebook kat pakarurudan na. Umapalaang, anya laki din. Kasla impyerno nga tibiyag na iti din natin asawa na yun so kasta. Ha? Katuan mat, agsapa aldaw malam, nabarpartek nila kay na. Anya? Hmm, Kas tagayam. Isumat lagayam at takasta nga agsaw iti liklik-kudak. wan kumare, saan na lang nga maurno si bukod na pamilya? Iso at tila pa kabubisitan na. Di ka latabaybay ano anya dagiti ibagbagan na dya asimang itiliklikudan. Wan matata. Nya. Anya ko mga minaga po at tutupak kat amok matan ti ugali na sipod pay. Dadya asimang. Imbis ati pamilya na kumati unusan na. Maarabid na pala ang timakibibiyang itibiyag takinbiyag. Uli. Marurod ka nung harod tunggal makita na dagiti post ko a picture mi iti kaayan-ayat ko. Ah, Sana ka no apatyon nga agbayag ti ayan-ayat mi. Agasa man, tanapan na pa imbagbaga iti tattao nga imposible ka no amaanusan nak ni Eric kat nagalasa. anya. Imbaga na dayta. Untatang, dayta tinapan na imbagbaga kada bakla. Kan uray ka ni nana mo na. Imbaga na matla ka no dayta. Ay nako. Saan siguro nga min anaragsakit ito na asawa na. Iso kaslat ibagbaganan niya. Saan laakas la, tatang? Talaga asaan anaragsak iti den na ti asawa na. Iso ang mangiramraman. Ibaga na pa yun asaan kami kanu nga agbayag iti foreigner a boyfriend ko. Kahit mo sa wen, ang plan-plano kayo ni iti boyfriend mo para iti panagkasariyo mare. Wen mare, Ay na, itapay laang. Congrats, kunakon. sika talaga. Sigurado, makigtod tayo si Mang, umamo na tayo ta. Bayam ata makigtutlat tamare. Panagnagakkan kwa na abiddot ti kanayon na nga ibaga. Asaan kami nga agbayag ka ni Eric. Kansan ang makaanos kano kanya, gaputasanak anapintas. Kasla kano nagnaan ti biruro ko ti rupa. Anya lakit din. Oray kita, isuda nga gasawa ti saan nga agbayag. Kit agsinad ako naktuman. Ha? Hay, agsapa aldaw malam, agap-apat ang agasawa, makauma. Kasta aya mare? Nagaabay lang ti balay mi. Iso ang mangnag ni amin no anya ti pagkapapaandang agasawa. Makatitilan. Matlagayam. Ngamno agsasaw. Wagas. Salbang. Nabayag mo ten nga awan makitak iti Facebook a post day a Jonah, kumare. Ha? Apay, padpadaanam gayam. Saan matmane? Iso nalaang ata mas daawak. Nga awan lumabas iti newsfeed ko a picture da iti foreigner a boyfriend na. Ha? Siguro nag-breakdown. Iso nga awanon ti post ni Jonah. Mabainan siguro kadag iti tattao. Aniya? Ay naman si Mang, tsaka muna niya't sawag iti daytang ibagpagam. Ha? Naku na, mga awan makita ma-post ni Joanna iti Facebook. Gaputa busy dang agas asikaso iti panagkasarta iti foreigner boyfriend na. Anya? Anya, kita nag-break nga ibagbagam. Unay kan, Kasta gayam, mare? wan mali. Iso asa na kasta ti bagbagam. Amang ano maidanon katakwada, kit nakababaing kapay. Ure at kasarda, mare.
Amok asanda nga agbayag itikas di nga kinalaad ni Jonah. Anya lakit di. May sa... baro. At makasasawa. Hay! Ay. No kastam latan nga agnanayon. Nasaysaya at pa'y nga agawid kami ijayan dananang. Ha? Kahit nakaluka mo diri daw, Simang. Anya? Iso ano kaya't mo ti pumanaw, ha? Pumanaw ka na na. Oray saan ka agpagpakada? Di awanan pa eh. Saan nga ibagbagalang, Simang? No dikat araramidan, ha? No naumakan kanyang asawa, mas numuma mulkinggan, ha? Si kaki din natin makagapo, no apek ka na yun na kamabartek, ha? Salbag ka. Anya? Eh, sa panunutan man, di, magbagam. No, pumanaw kan. Saan mo na plan mo ba eh? Saan mo ipasapasagi din? Narami ito mo. Sure! Anya, ijayan ayan dainang mo ti pagaw-awidam, Simang? Ha? Ay, wala na. Ijaya ko nga agaw-awi. Tadyak mo tayo maanusan ti ugali ni Anton. Kanayon ang mabarto. Anya? Awan lang nga rodan di maitultulong na ijibalay. Ngam kanayon pa ilang mabartok. Ti awanan bain. Ay, imo na kayo pa'y anagsina, gamdadyo na nga ibagbagam asaan da nga agbayag. Ha? Gitwain, pinanawam nila kay Mau. Gapo iti ugali na nga ibagbagam. Gamdadyo na kanti foreign na ra boyfriend na. Inton umayan alawas ti panagkasarda. Ha? Seryoso kayo? Itiday tanga imbagayo, nana? Nay, anyat panagkunam aya kanyak. Sana pud naw ti bagbagak. Agkasarda inton umay alawas. Iso amapantayaw, uray agkakadakas ti imbagbagam keng kuana iti kalabas. Ay, tinalawan na gaya mong ti mamartik nga asawa na nana. Wan, sigun ken kuana, ket ijay kanon balay dainang na, di pagawawidan na. Salpag. Pinanawan na, ta saan na siguro ama anusan ti ugali ni Anton. Nakababayin da dya si Mang Aramang. Ni John na nga inay-uyaw na iti kastaunay. Nga oran lala ibagbaga saan ta nga agbagay ti boyfriend na. Gapo iti lang nga na kaslakan no, nagnaan ti birurukong kan baklat ti rupa na. Nakauy-uyaw mat dayjay asimang. Kunamlano na pintas may. Tayo tangarot kat nana. Ngam anya nga ita, isuda mo tinagsinang agasawa. Anya lakit din, di pala ta kayo. Ay, uwan gayam. Inton umayan alawas ti panagkasarda Jonah. Ha? Para makita man, no saan amapan ti awanan bain a babae. Oho, tayo jay pa asimang ti ko naman. Awan lat amok nana. Ang mga no isupet ti Rena ti kusina ko nada. Ay babain. Anya tulangin ti makuna ti foreign na boyfriend ni Jonah ay. Ay! What? Unay magtanday ta nga ikubag mo kumare. Shh! Tagtagari ko, Mari. Kunaklakit din yung anya dito nakakabil iti ikubag mo. Tupperware matgayan. Katwan, pangikabilak iti igato kan wat-wat inton madamdama. Hay, sika talaga. Awan mo tidakas na, kumari. Si kakit di mo. Awan ti dagas na angam nakababain lang kin ni Jonah no makita na ka. Kat ala, makita na kadilat. Ay, kat no makita na kakit. Agkidawak lata na iti pasensya. Anya? Aklo akasta una iti pananguy-uyaw ko kankwana. Ngam niya, imayak lata ita. Nga aldaw ti kasarda. Anya lakit di.
Mangan kayo lata Aduti makan. Eat all you can. Ayun, kumare. Mangan kami talaga. Magpakabusog kami. Kumare, uray sa anak nga inimbita akat imayak latta. Ha? Imayak latta, tapno makipangan iti sagana yo Anya lakit din. Awan anya man na kumare. Pagyamanak lata taimay ka. Ang mabit man lang. Apay day ta nakakabil iti kubag amakan. Ha? Kakumare, iyawid ko kumaday ta. Kasta ka di. Ay, kadwan Tapno ramanan mo't dagiti kabalay mo asan nakaumay. Ibagam aramanan damat ti sagana mi iti foreigner a boyfriend ko. Ha? Kaasi na. Da kami matlang aging gaita. Uray ko nam ide asaan kami nga agbayag. Tasaan makaanos kanyak. Gaputakas la nagnaan ti biruru ko day to'y rupa. Anya lakit din. Onya, agbain ka siguron. Iti na ibaga ni Jonah ken ka, kumare. Ha? Ay, uwan kumare, nangag kumad. Sa anak mo't atulang. Inamiris ko mo't anaimbag. Inyamiris ka dyan. Maminsan nga men, saan ka nga agbalin? Ama panghusga kunada. Tasan ang nasa dita nga ugali, wen? Mawatam? Ha? Inuy uyaw mo iti kastaw sa itaan nagkasar. Nagrawat ka na nga. Nagala ka pa'y tupperware ta. Si kapay tinagatutin nyawid na unay kan, adapay supot mo. Ala, saanan ang maulit tayo dyan, kumare? Saanan talaga? Saan akong kulam dita? Kat no adan tuman madamag mo nga ada boyfriend na foreigner, noon niya la dita man ti pagbagam. Sige, iba na. Saanan talaga, mare? Ikarik saanan talaga. Promise! Mga agsaksakit tinakam mo manen ken ni Jonah. Kapo itinaybaga na ken ka ideal daw ti kasarda. Ha? Husto ni Jonah itimbaga na ken ka. Saan nasakit tinakam ko, nana? Saan mo talaga? Naamiris ko, abidot ko mag. Mababainak marugkan ko anaya. Ay, rumbag laeng. Nagano nga imbagbagam itiliklikod na. Gamnapan kamelanangan iti sagana da. Hanya lakit din. Saanan ang maulit pa'y nana? Saanan talaga? Agan na da kung itingiwat ko, lumanabid, iti sana nasayaat. Hanya lakit din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, ito'y drama tayo, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, Panang Tarabay. Anya Laki din! Kunamlan no asino akalaingan iti pagadalan, tiawanan bain ang babae. Abay anak ko, ang daya-daya mudum ka. Kanya man ti makagapaw. Dayjay man abak lang nga anak ni Auntie Tina. Kunamlan no asino akalaingan iti pagadalan. Hindi naman siya kagalingan. Pabida-bida lang. Anyat kayat mo sa wen? Agin lalaing nga rod ni Maria tatang. No umas na, kunamlan no amu na amin. Ala, lalaing ang may anak ko. Baya makas dyan ni Maria. Ngamen, uray anya man na kinasirip ti addaking ka. Agparigat to dayjay ang makastrak iti trabaho. Ha? Kano nagbatit a tao. Kasano kumamaawat dayjay iti trabaho. Nuhait pailaan ka bagsakan. Sa bagay matkit di Sabay amlaeng, agpakalaing anak ko. Nagbabatit ang tumalang at tao.
Aminan dyan ako na instructor tayo. May papaniti proper hand washing, Maria. Agin lalaing ka saan aya? Saan nakman ang kasarsarita si kaabakla? Ha? Ay, kwa. Mabigla nga. Ada ka di ba asul ko kan ka? Awan mo't, nga mas-asarak lang amin iti ugalim kat. Ha? Saan ka mawatan iti bagbagam ah? Agin lalaing ka, ngam saan ka gayam ama kaaw-awat. Ha? Yak ngamin kayat ti ugalim. Ha? Pabida-bida iti klase. Aniya? Kunam lano sikat ti kalaingan iti klase tayo. Tunggal ang saludsod ni instruktor tayo, sikat ti kanayon asumungsungbat. Ha? Naimbag kumamat no natayag ka, ngam saan mat, kas kalaan sisit asumanao, no madama ti discussion. Anya? Nakabasulak pa'y gayam. Kapo iti pa nang ibagbagak iti opinions ko. Magdamag ti instructor tayo. Una yan, anya laki din. Hay, makapasar! Pumanaw ka man dito eh. No adda kayat mo adamagan kanya. Ingkalatan agdamag iti sabali. Maawatam! Diyak man mo nanang. No abay akas diyan mo ti panagsasao ni Maria kanya. Ha? Awan mo ti dagas nga aramida kenkwana. Ngam kas diyan mo tan. Ay, bayam latan, anak ko. Ti importante, kat amaw nga awan ti basol mo kan na. Hay, sa bagay mo't kiti ah. Di may sapay adyak kayat kini Maria. Iraman na pa iti height ko. Uyawan nak, anak abat-bat titak ka no. O, dayan ti akin anak. Tadi daman la mabagbagaan ti anak damat. Huwag nga ron nanang. Ngam sa bagay mo't kiti ah. Sana nakaskas daw. Gapota uray mo't gamin datatangkin nanang na. Kat nauyaw da. Ay, wan, anak ko. Husto ka, itiray ta nga imbagam. Ngam ala, bayam latan, anak ko. Igaad mo kit ti agadal. Kanayon mo alaglagi pan, asaan alapad ti height, wano kinabatet, iti panag-asenso ti may sa tao. At niya lakit din, aya. Ay na, unaklakid din na awan ti tao dito. Adda ka magayam si kabaklang anak ni Gloria. Anya? Tumakder kami ngaman tapno makita ka. Una yun tata. Nakapanpandak kan tumang ngamay. Anya? Uray nakatakder ka, kakasla ka nakatugaw. Hay, naimbag pa'y dagiti anak may kinibakik ko, gaputa nagtatayag da. Ha? San akasking ka, kin iti kabsat mo ani Lloyd. Nga uray nakatakder ka, kasla kailan nakatugaw. Nagpapandak kayo nga ba? Apay ngay akas tatimbagam kinibakla, lakay. Pudno mo timbagak bagay. Uray nakatakder, kay kasla nakatugaw lata. Kaputa nagbatit ka nga raw. Sa bagay mo't kidi Imbaga ako naging kuha na tikas dyan. Kaputa na ko na ngamin ti anak tayo din na minsan. Amas asar ka no kong kuha na. Ha? Kasla ka no iso ti kalaingan ije pagadalan. Tunggal agsasao. Anya, ay una yan. Husto lang nga rod ti imbagam kan kwa na lakay. Ewan na. Barang agnakam na jabakla. Ay, apo aya. Uray pa'y mano akurso ti iturpos na. Agparigat to day jay amaala ti trabaho ko naktubag. Ha? Ang lalaki dinayak. Kunak no asino ti kasla unano ang masabat ko. Si kamot gayam, Lloyd. Anya?
No magmag na kayo nga main, tumakder kayo. Tamangan no saan da kayo makita ti masabat yaw, kat dalapusan da kayo. Naguyaw kayo mo ito ng tidina. Ay sana pa naghuyaw dayjay. Ibagbagak laang tipod no. Naggapwam nga min aya, tanarabyan ka. Nagkapuwa kayo pagadalan, ante. Apaw, overtime isa. Ay na, ibagbagakon ken ka. Oray mano akurso ti iturpos mo, nukurang ka iti height, ayawan mo laeng, marigatan kanto ang makasapul iti trabaho. Anya? Mabati ka kanyak, tamangan no saan nga ibagbaga ni nanang muken ka ti kasta. Sana talaga, gaputa oray ni nanang yaw, kat batit magtapadpada yaw. Ay naaling ko. Wala niya pa iti bagbaga da jaldina. Saan mulatan nga ikan no? Ay, nakauyo yan. Bayam kadilat ta nga uyawan na ti haita. Anya kuma ti bibiyang langay. Sa bagay mo't kit di Dahito iti kalayon mo alaglagi pa. Ti kinasirip ti tao. Saan ang maibasari ti tayag wano kinabatit na. Always remember that. Ha? Kita man ti anak na ani Maria. Ha? Natayag nagpaiso. Maya ti pamagina. Ngam, no maipapani ti academics. Nga. Sunga. Anya? No saludsudan ti instructor, no anya ti opinions na iti discussion. Pulos asa na makasungsungbat. O nya, adda ka di ti may tulong ti kinatayag na. Awan. Ngam no aguyaw dagiti akin anak. Kunamlano. Anya laki din. Awanan. Talaga nga intulang dan ti kinamanaguyaw da dagita at tao. Awan ti bibiyang ko katakwada nanang. Uray aguyaw da, aginggat kay kayat da. Naimbag ko mga raw, no nakalalaing ti anak da, tapno adaganas da nga ipampanakal da, ti kinatayag da. Anya kumangay ti binatbat ni Maria. No may papanay ti academics. Kaslamot na tuktukan na bisukol, no saludsudin da orally. Ha? Saan kumat ng uyawan? Ibagbak lang. No saan da kumakasbiyay? Di saan kumat nga ibagati kastoy? Anya laki din, nanang. Hay, adan tulata. Isu nga igaadyaw ti agadal iti kabsat mo. Ipanaknak yaw kadakwada, asaan alapad ti height iti panagprogreso. Paigat nga ado ti tao ije balay da guriya bakit. Agpapaskenda ka no. Iso mo tinangag ko itay apagsasaritaan da muna itay. Anya ngay kanu ti okasyon da. Wano, kasangay ti anak ni guriya apandak. Saan na kasangay? Agabrod ka no. Agabrod nga ibagbaga mabakit. Makabrod aya dayjay ka. Nagbatit na tao. Iso mo ti bagbagad. Oo, dalapat dyan. Agabrod ka no. Ijay na kanon nga i-apply ti inadal na. Kasi istubilib ko na manang ang lalaki din na ya. Kanayon ka ko mga agan-an na idjay, anak ko. Wala na. Di kanayon ko nga ibilbilin kan ka. No adda bakanti nga oras mo, ugaliyon ti mapanagsimba. Wala na. Kanayon ka ko mga umawag kada kami iti kabsat mo. Ay wala nanang.
Mabaling ka di mo, saan kayong awagan? Every day, I will call. Nakaragragsaka. Gaputa, matungpal ko matlangan, tinabayag nga arapaap ko. Ti makatrabaho ija abroad. Grab the opportunity, anak ko. Iso kanayon kumat nga ibagbagay ti kapsat ko na igayad na tagadan. Tapninton makatulupos, sumarunong tumat kanyak ija balasiw taaw. Awanan ka iti baen. Kunak lakit din numakumikum kang agsapsapul iti panggadam. Ngam saan mat gayam. Pakawanin na kumananang. Pakawan tarupam. Nanang. Ay no, awan lang arudan ki trabahom. Ngam nagpasikog kapay lang. Asino ti amaday tasikog mo. Kansa dino ti ayan na. Diyak ka muna sa dino ti ayan na nanang. Manipod ngamin imbagakan ko na masikuga. Saan na nagparik na pa'y? Anya, ay nagdanga kamutan, Maria. Ay jak amaw no anyat sawag itakan ka. Nanang, no nang ipanam iti panunot mo aya, ay salbagkit diti kastoy. Amo mo nanang. Itay gumatgatang kay Teresina ni Antipasing. Nangag ko pagsarsaritaan na iti maritis ni Maria. Ha? Taapay ni Maria. Ni Maria kaday nga anak ni Dina. Uwin nanang, masikog ka no. Aniya? Kan nangag ko nga intarayan ka no ti lalaki na kasikog kingwana. Aniya? Nakalaling ti ina na nga aguyaw iti tattao. Ngam di na mo't naisuro di nakataytayag nga anak na. Ala, bay amaw na nako. Saan kan nga agsaw iti kasta? Makapasaron mo't ngamin nanang. No aguyaw ni Auntie Dina. Kanayon na nga ibaga, nagbabatit kami kano. Kan marigatan kami itong agsapol iti trabaho. Ngam anya nga ita tinapasamak iti anak na. Saan mo't nga rot nakatulong ti kinatayag na. Tapno agpanunot iti nasayaat. Kasjay nga raw, anak ko. Adal dayjay, asaan nasayaat nga uyawon dagiti babatet at tao. Tanong maminsan, saan nga iti kinatayag amarukod ti kinasirib kunak manang? Yalakit din aya. Ay, kasano da ito yan? Nairan na nga awan makukwarta. Sapay kasapulan nga agpa-check up ni Maria ita. Ay, Kinasaritam ka diti anak ta. Nuad na maitid ti amati sikog na. ha? Maumaakman amang salsaludsod iti daytaken kwa na. Ha? Tunggal damagal, ibaga na nga awan kanon ti komunikasyon da. Enya. Kasano nga ro dita? Dayta nga raw ti parikot kao. No asino nga tan ti mabalin ko apagutangan iti usaran na apagpa-check up. Oh, nayin ti kastor. Ay, biyag aya. Papanam nanang, nakapulis ka may. Mapanak man ijay ili, anak ko. Anya ti aramiding yu ijay. Nagpauit ngamin ni manong mo iti kwarta. Iso amapan ko i-withdraw. Kasta ka day. Ay katwin Adamot lang ti pagbayad ko iti tuition ko. Ay katuna, anak ko. Medyo nakalmot na jay. Iso amagatang ta amin ti masapsapul ta diti balay. Si kamot gayam ti masabat ko, Gurya, ay nanagadumutan ti pinalingkay. Wan garod baray. Dandani jak pain maawit amin. Nagadumutan dayta. Si Kangay, sa dino ti papanam. Kasla adra parikot mo iti langam. Ay, kuamaray, saan laeng akasla?
Talaga nga daparikot ko ita. Ha? Nagapuak nga main ijay ayan ni Mari Anita. Umutang ako maiti kwarta nga usaran ti anak ko apagpa-check up na. Ngam awan mo tinautang ko na. Hay, parikot ko at talaga ti anak ko. Ah, ti anak mo ang natayag ay isti ni Maria kunak kumaray. Ay uwan maray. Ay, amangan no at akwartam. Pautangan na kumapay laeng. Saan ka madanagan? Tapaman nga addan to kwartami kin ni Hulyaw. Itad kumutlaeng. Ala, mano ka diti masapul mo, Maray. Uray 5,000 laeng maray. Ala, umay ka di balay minton malam. Ada mo ti impaw iti anak ko apandak nga ada di abroad ka. Ha? Ala, urayan ka inton malam, kumaray. Anya, ada ipautang ni Guriaking ka bakit? Adda ka no lakay. Iso tinakuna na kanyak itay nagsabat kamay. Kwa? Kasla nakababain sa bakit? Ay nahulyaw, ita ngagkasapulan ta. Awan adi ti agbain-bain. Tanay, ti anak ta ti agkasapulan. Ken ti salun at nalaunay. Ay, makarik na ak itibayin itakin ni Guria bakit? Nangro na iti anak na nga inuyaw ko ide. Gapu iti kinabatit na. Anya ngay nga road, nalpasan. Sana balay, tagkidawak kan kwa na iti pasensya. Numapanak ijay balayda. Wala bakit? Taday, kastauna ya pananguyaw ko ide kang kwa na. Ngam iso magayam tinatalagad ti trabaho na ita. Oh, adto ti 5,000 nga utangam kumaray. Ay naagyaman akunay kumari Awan anyaman na kumaray. Ay, mare. Pasensya ka kuman kadagiti na ilawlawan mi nga imbagbaga idi kadagiti anak mo. Ha? Kinapuno na. Mababainak ita kada kayo. Anya lakit din ay kumaray. Awan day jay. Tinapatag adi. Kat nakaadal kayo iti bidot yaw. Saan nga iti kinatayag ti tao, ti pangrukudan iti kinasirib. Ha? Ngamen, uray natayag kensiksi ti anak, no saan namod nga amo nga usaran ti panunot na. Awan lata, awan sirbi na. Husto ka iti dayta nga imbagam, kumaray. Isu asapay la kuma. Tasardengan nyo matan ti panaguyaw yu iti tattao. Anagkurang iti tayag. Ngamen, numaminsan, isuda ti makatultulong. Wan, kumare. Anialakit din aya. Antigurya tinagpautang iti kwarta, nanang. Wag, nanak ko. Ay, nakababain lakit din kadakwada. Wag nga road, anak ko. Naku na napay kanya. Ati 5,000 nga impautang na kanya. Kat impaw it kanuti anak na nga at jay abroad. Ha? Ni bakla? Wag. Iso ang mababainak iti kastaunay. Ngam anyangay nga road kat nalpasan. Nakababain at talaga, nanang. Sapay inuy-uyaw ko ididay jay. Tinapatag kat amirisan tayo tibidot tayo. Ay, mababainak, nanang. Kanayon ko idi nga uyawan ang nakabatbatit. Kurang ti height na. Ngam ita, isugayam ti makatulong kanyak.
Una yan, halakit din anak ko. Inka agpa-check up tanay. Naladawin ti panagpa-check up mo. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayo, Anyalaki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anyalaki din! Ne, kunaklakit din no napan ka nagsakdo iti danom ama inom lando. Si kamot Sandra, paong kabaon. Anya? Nagsakit itul-tul ka. Umsi ka, paong kabaon, oh. Anya? Mabalim masikan, ti mapanagsak daw. Ibaw nakpailang, nagsakit nga rin itul-tul ka. Ano mo tayo? Nasakit ti tel mo, when no? Day ti sakit mo. Ah. No maabak ka iti sugal, ado ti rason mo no ibaon ka. Salbag ka kitde. Unay mo dato, nasakit mo nga rin na talaga itul-tul ko ba kayo? Anya lakit din ti kasta pa nagras-rason mo aya. Kundi sakit ka, di mo la ibaga agagangay asadot mo lang. Nya? Inton kwan, pumayso lang arod a sumakit day tatel mo takitaan. Nagado ka nga. Apingin, Mare. Si kamot yung tiyo may nagsakdo iti naman nyo. Ha? Ayuwan, Mare. Apay nila kay mo ngamin nga eh. Iso kumaati umay nagsakdo mo, nyalaki din. Ay na, saanan, Mare? Makapapungtot kan sumakit lang ti bakrang ko amang ibabaon kan kwa na. Ha? Ada ije balay. Nagmayat ti panagululdag na, kabayatan ti panagbuybuyan na ititibay. Anya? Ay una yan ni Pari Lando. Nasakit ka no ti tel na. Iso ti kanayon arason na tunggal ada pangibaonak kan kwa na. Amang ano nasakit mo ta talaga, Mare? Ay sus, patsyam day jay. Pambar na lang, Mare. Anya lakit din. Kas jay nilan daw. No maabak day jay iti sugal. Adaw ti rumwar arason na. Ngam no adamanan kwarta na nga isugal na. Mapanmanan ni jay sugalan. Awan ti nasakit arason na. Anya? Ala, sige pa'y Mare. Labasan ka pa'y. Sa anak pa'y anak aluto iti pangrabi ime. Tawan dano mapagluto. Daytoy pa'y la sinakdok ti usaran. Oh, hindi pa ilang kasi ti ugali ni Pari Lando bakal. Sa bagay mo't kiti ah. No adda pagsugal na, maya tirik na. Ay ngam no awan, ay kit nagaduan na sakit kano ti bagbagi na. Di la maasyan kinibakit na. Ni Mari Sandra pa inti agsakdo para kadakwada. Anya serbi na nga asawa lalaki. Nasingpet kit di ani Sandra. No sa bali nga asawa laeng akit sus, mga no isublidan itinagannak na. Aywan ah. Iso abilibak at talaga kini Mari tan anusan nalata nila kay na nga uray kasjay na. Anusan na laeng ipagpagapu na iti anak da. Ay ngam no siguro awan anak da. Anjak lamawn. Ang mga no idi pa ilang insublidan ni Pari Landaw. Anya laki deng. Ay, si Kamot Lando. Kasla saan ka amaasyan iti asawam? Apay manin, ayan na. Anya man ti basol ka. Kasla mo lada kasi di pa nagkikita yung kanya nyo. Saan akasta? Ngamsyak pa yun ti mababain kin ni Sandra. Agasam man, kasla isupay kit din ti lalaki kada kayo nga agasawa. Ha? Isu amin ti mga aramid iti rumbeng nga aramiden di tabalayaw. Nyalaki, nasakibang nga rin titil-til ko. Apay, ano ni man? Ti kunam kit day, pambar mula day ta. Awan pagsugal mo, isu atila ipampambar mo. Agbain kamot basit iti asawam. Ultimo meten panagsak daw, kat isu pa yun tagsak daw. Anya lakit day. Inanang Mike. Di kalagbain iti tattao ang makakitkita kinibakit mo. No sabali la siguro tinaasawam, idi pailaang insubli dahan.
Anya laki din. Kanayon kumagtabagbagaan ni Lando nga anak ko, manong tiryaw, nga may na awan lata. Ti pala makarik na ti bain ti awanan bain nga anak mau. Di na minsan ngay may dito balay. Binagbagaak ngam. Diyak mo nudeng-denggen na nga tawon no saan. Nakababay ni ti asawa na. Naimbag pa'y kedi tabaan ano san ni Sandra ti kasjay nga ugali na. Day tangaro ti bagbagakan ko na. Ang awan lata. Nakaro ti kinasadot na ti nga anak mau. Jakla mau no asino ti imalaan na. Awan ti malaan na. Talaga akas jay laeng ti ugali na. Ni bakit na pa yun? Ti makitang-tangdan. Isupay ti agasikaso ti balay da no kas ti asumangpet ti balang. Ay. Ngam ni Lando. At dalang ti balay da. Nagmaya ti panagululdag na kabayatan ti panagbuy-buya na iti telebisyon. Sana ko na nasakit ka no ti tel-tel na. Ay, nagadungaraw da rason na. Rason, asan matapod no? Intun kwan. Ay, pumay sulakit nga raw. Anya lakit day nilandaw. Itun bigat ipanagmulan ni Tata Pedring iji bangkag na paray. Ang mga ano kayat mo ti umay. Ha? Ay, waparay. Saan? O, agsakit nga min ti tel-tel ko itong bigat. Anya? Ay, stay. Nasakit ti tel-tel ko ita ko na kumparay. O. Ay, sika talaga pare lang daw. Ipadlaw mo launay apambar mo lang amin dagiti rason mo. Si kaki di mo. Sa makasta paray. O. Anya kitag sakit ti tel-tel mo inton bigat. Ay nagalasain. Timang ka na kinasadot day ta paray. Naikalis lang ti dila mo. Paray. Ha? Lalaki. Jaklaan mo paray. Kaslaawan sir-sirbim akasarsarita. Ha? Nagalas matin apa nagrasarason na dahi a tao? Nagalas na talaga. Awan sir-sirbim akasarsarita. Kadbay amon no saan na akay ti umay makitang daninton bigat? Aywan bakit? Narigat mo't ano pilitan ti tao asaan na akayat ti agtrabaho. Ang mga nuag sakit ang makitangdan. Isalbag a kinasadot day ta. Ay, dilag ba inday alando? Di na kaya ti agtrabaho. Kanayon na arason ti panagsakit kano ti tel-tel na. Bay amon lakay. Saan nga iso ti paka-stressam? Anya ka matan Lando? Tunggal at mangawis kan kapakitang danan, agkad-kad ka. Sana mga gagagag. Nawan tiriri na. Kadakariri na mo. Inya laki din ayamay. Anya? Nasa kingar mo ti tel-tel ko bakit? Ay! Jak amo no pudno day tangay bagbaga mo no saan? Salbagkit day! Anya? Awan lakit nasakit ti tel-tel, nasakit ti tel-tel. No agsakit tula ang agpaiso day ta tel-tel mo, jak lamon. Nita, kaslairo ruman na dyo. Unay mo natin. Saan ka kayo roman? Ngam kaslakastan Anya lakit din. Ay na, Sandra balasan ko. Pagyamanak launay, tauray kasjay ni Lando nga anak ko. Kat maan-anusam lata. Nanang. Kanayon kumot abagaan, kan palagi pan, noong umay ijay balay. Ngam awan lata mo. Awan lata nanang. At dalata ija balay. Mayati pa nagululdag na, kabayatan ti pa nagbuybuya na ititibay. Ay, una yan ti anak ko, ay Diyak amo no anya nga taya tinasken nga aramidag, tapno makapanunot day di alan daw. Uray siyak nanang. Mariribukan akmat no anya nga tatiaramidag kan kwa na. Isi namon, bareng iso ti pagnakman na. Anya? Wan, isi namon. No iso ti wagas, tapno agbalbalay. Apay kiday, anya laki din na yan.
Baka nasaya ta si Mang Pagkaan. Apay akas tati lang nga manakaida dito sofa. Baka pangasim man. Ipanak ija ospital. Nayan na pangasim. Pangasim saan nga ngangaw na ito. Saan ako na kundi sakit. Puno na itumuyan. Anya? Nasakit na talaga titel-tel ko bakit. Ay, marikata nagpahinga umangay. Nagpuno titel-tel ko. Ay, nagsakit na talaga. Agyaman ka kumaa, tapi may sumatlang, anti ka na yun na pambarmaw. Anya, hindi kakit di mo sanda. Apekas tamot, hindi bagbakan. Mas lasaan anak mo ito nga, isakit nga asawam. Ay, pangasim gumamot din. Madya talaga tirik na. Ay. Anya, impanda ni Pari Lando ija ospital bakay. Wan lakay, impanda ka no itay laang. Tabay, natuluyan nga tan. Ay, si kakit dimod. Ay, labid. Ay, kat kunak ano natuluyan ay. Pimay sunti sakit ti tel-tel nga ibagbagana. Ay, Wan ka no, mat. Nasakit ka no at talagang titil-til na. Kunana, saan ka nun apambar? Pudno ka nun. Saanan akong kundit? anya. Ay, jak amoy, tidadya akong parem. Ay, talaga nga agsakit ti tel-tel na. Taadala ang met ija unag ti balay da amangan maturog ti obrana. Papananangay. Sa bagay matkit di ah. Ay, aghay bladen ti lukaw. Pambartumet ti kanayon nga aramidan na. Anya nga ita, aghay blood lang raw. Anya laki din. O, anya italan daw. Na ospital ka, gapula ang iti kinapambar, kinasadot, ken kundi sakit arason mo. Ay, bakit? Kanayon mo nga irason ana sakit titel-tel mo. Anya ngay, pimayso lang araw. Anya? Mayat, ti agmalmal man na kaid na. Mangmangan latan ken agsidsida iti taba. Ay, saan na maulit pa bakit? Promise. Ay, trabaho ka. Oho! Jaklapat yun day ta. Mamati aktulaang no agtrabaho kan. Salbag ka. Ala. Gusto ko mamot din na bakit? Nagbalbaliw akong kung lang arulan. Nagbalbaliw tarupam. Anya lakit din. Anya nga pare, naimbagan. Ha? Ay, umparay. Apa nga kakatawa ka mga mang damdamag ngay mo. Nimbaga ko no. Wan takanayon mo met ngamin nga irason ana sakit ti tel-tel mo, nga uray sa anapod no. Anya nga ita, o pimay sao. Ay, saan na maulit pa'y paray. Aha, patsumoy. Nagbalbaliw ako. Lalaka mo iti mahiblat. Kapoy tagmalmalama pa nagululdag. Oh. Kay, isumati na kairuaman ti bagim. Ti agid-id ang agmalmalam. Kabayatan ti panagsidsida iti nagtatabaawat-wat kas kada iga daw. Anya lagi din. Idila day jay aparay. San itan? Ikarik iti bagay. Nagtrabaho ako. Nagling ta mamay. Dayta, ti kasayaatan ana ibagang pare. Agtrabaho ka ngamin Nangruna kat pamilyado ka at tao. Sana mabalinti kasta akong di sakit ka. At da pamilyam apakanam. Saan lang ani bakit mo ti agtrabaho? Nay, itaman pa yan nasabat ka. Akong di bagkat ka iti gabyon ken pala si Kalando. Yang kelmat. Aba, mababan ka na jabangkag mo? Siguro, napabot ngan ka amatayan niya. Isu akong di trabaho ka batay. Ang kay. Saan ka na kundi sakit ita?
Tanapada mo tina ospital, gapo iti sakit ti teltel mo. Salbag ka. Ay, iti lang na dyan ka. Saan itan? Nyalaki iti. No. Sa kalagaya magnakam, no dadanikan nga ag high blood. Ay, unay na itan nga ugalim. Ni bakit mo ti adadang agtrab-trabahaw para iti pamilyayaw? Sika, ada ka lagi jaw nagtibalayo nga agul-uldag. Rason mo, ana sakit ti teltel mo. Angkal. Nandiyan ay ita, pimay sulang araw. Promise, Angkal. Saan na maulay? Ay, rumbang lang. Agtrabaho ka, tapno aglingat ka. Tapno sana sumakit na itatel-tel mo. Gapo, ititaba. Yunay day tanga aramid mo si Kalando. Apay ayaman ng nanang. Bigbigat sa nga sa audio. Masapul gayam amapariknaan kasakbay kang agtrabaho. Mapanit na nga. Una mo. Siguro, no saan ka pa'y ana ospital, gapo iti sakit ti teltel mo. Aging gaita, adda kalata ijay unag ti balayaw nga agul-uldag ngagmalmalam. Ayan niya laki din ayaman nanang. Gusto ko maamutin. Makikita yun lang arulang nga inaldawa ka mapapanayay. Bangkak, sa okay pala sa uma. Una mo. Napabutngan ka matay, gapo iti high blood, iso akong di trabaho ka matan salbag. No idi pa'y lang kuma, kinaramid mo dayta, nasayaat kuma. Nanang. Mabutang ka magayam amatay, ngam nagsadot ka mga main, anya laki dain. Salbang kini ti kastoy. Oh, apay nga agong ungot ka nagawid lang daw. Kasanumang aming aming mo lang na masabak ko. Nagalas ti bagbakala. Ha? Nasabak ko ni nanang, unay madigay. Nasabak ko ni Angkal. Kastoy, kasjay. Kaskada salag, trabaho ta, napabungan na matay. Kung kulala, unay ba? Iso ti bagbakala. Ang laki, dingay. Nay, apay ang makaungot ka kapudno man. Oh. Si kapay lang ti adaganas na nga agungat. Ti kunam kiday, napaisuan ka, iso akas tat ibagbagam. Anya, may samit to. Kapudno mga main. No saan ka pa yan na ospital, gapo iti panagsakit ti tel-tel mo. Ay awan panggap mo nga agtrabaho. Salbag ka kiday. Nya. Sa itakas tat ibagbagadakin ka, makaungat ka. Siyak ti makaungat, durabang ka kidin, nay. Ay, sana makahit, sana. Sana kung nga kung white, oh. Maminsan pa yan sumanao ka. Siya mat ti makaungat, takitaam ah. Day ti maganap mo, iti kinasarot mo. Kundi sakit ka, anya lakit din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.